All Jaiñtia Master Roll Workers and Labour Union Central Executive Committee CEC kum ka jingpen kre ka Jingïakhih Shah Thngan ka baklambo por hanong ba Shillong ka ban sedang nadu ka khat nyau tarik mentau benai Nongtrei arja arpusau kala sedang ban penong Jinglang ban lum ki para dekat haki blok paper ka rilum Jaiñtia na ka banta ban ya merjing mod kumjo ban ya wer mi renti ha ka tega sngi Kajing sedang ban pen sengotu pat ba ya lagi para dekat kini ke kenhuan ha ka hendri tarik unok pra araja arpusau kala sedang ningkong ha thatlas kan blok West Jaiñtia Hills District ya ka ba kala penlong ha community hall hasnong lat mukla bat ha ka nyau tarik unok pra araja arpusau pan kala penlong Jinglang sah Cleariat East Jaiñtia Hills District Nakaliang kinong ilam ke Central Executive Committee CEC berkentup ubat terang lakyang ke kong wiget well rumut berubah kru el pariat advisor kila pensai pensungutu syaki para dekan haka jingade bat kalenti bakila yat na kebenta ban penyo ya ka hok jongki kum kinong trai master roll bat batrai bela bar ki jingelang badangsa ban sepenlong day saha amlaram syang pung bat jowai Banakani ke Jinglang karai bami lapen scam ban lektur bet Shillong haka khatnyo tarik na kebenta ban pan ya ka hok Kumban supen kermau, kebaning kong kadai halor ke jingpen selam ke Sorkar jela ban pen Kiew ke bainong sngi variable dearness allowance, kebala day ban pen trekam nadu ke sitarik urisau arja arpusau, ke RCW ke bam pen trekam ke PHE palat arpu pras nambat kiwei. Keba ar halor ban pen Kiew ke Sorkar ya ke bainong sngi bala day hok ban pen Kiew shisian sansnam ke basic floor rates nadu ke sitarik urisau arja arpulai kat kum ke minimum wage act kat kendai spa sapu pra. Shisian apok sansnam. Najisin sans kata tu ada katkam gaan yang kata minimum wages act katlis pa so pau pra kata gaan nak lam che gahite anggaman 12 kut kasan snam ka Sorkar jilla to kunman go uchna go igori ka advisory committee ongi haka woman chairman hite to the minister of labor nite one Members Secretary of Labour Commissioner, kita khada kata advisory committee tak dihe yang ki department of affairs, nado PWD, PHE, agriculture, horticulture, ki health department, ki bitawan ki department, ki wa ambanta, ki wa thong ya ki mastro. Ta kata tu ka point ko mat ko kong santam ko ana. Dewa buram yapi wa gani gara yang ini kesni wa depan bani ke Jinglang yang ke CNR di blok apa ke thalas kan unit borak wi wa darai ci sendon wa li thoi ya ka hak yang i wa li pani untuk wa li percaya ke Sorkar hanrei wa li pen apen snyau i wa ke Sorkar ke yang i wa apu snyau ke i wa ai ka ya ka hak ke yang i wa to pun ku ke i ci sen san snem kamte i rai negasmi haga meeting yang ibu man hador bar halan mukla oda rai iwa haga khanyau tarik ladam ke Sorkar ye ita haga khanyau tarik dia rai lu iwa ro wa naliang gasian a di blok thalas ken wa ye chong hai tai ha embos wa mboi le ye por rai dia rai lang iwa ro ye chong hai tai Kini kita kecing keparit mendiang jongi kita try mesturu kita try PHE keempat ya besar kontrak sama kami kita try PHE mentar janda untuk prasnem empat yo ya ke RCW keempat jo ya besar kontrak sama dan ide bagi ai ya hok bagi ide bagi yo na keempat ro ba kita Sorkar bakat Kiew no ya ke Bainong jongi ke bagi day hok ban yok bagi day ban Kiew shisin sansnem namar ba ki marba mardi entah ki Kiew ki by renew ki ban renew ye by school ki konro entah ki Kiew ki ngak tentu jur ye barok ki masuro PHE bagi badan Meghalaya barok ba hak tegiski ke ba kanyo terik na kerpa lagi ba kinyuan syagani ke Jingïakhih jong ya kanyo terik Habatin pej bahaki ki shop ke shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.